Pu Speaker, kan House hianin private resolution hi opposition member te atanga local pe hi chu thavio ma sengin kan nol tla pui thina private resolution pass awang via wani pu holan min ho lai khan ka private resolution hi min pass pui to kalom khop maya when apo hian private resolution ruling lamin tra kan ti em pass pui chak em kan nei ta a when hi kan in luro ber dial ni home kan session chung song song hianin hi chu kan lungrual mai ni lovin kan lo ti khal to sa dai kha ani nge amaro chu heti lo lu thar le ta ka soi reng au kan ti ta ka chuan an thilom ja te ma zong tu chu han soi ve ila helai ram pani lei tu chung chang alo chua hian chief secretary atang le revenue secretary atangin aizol dc hi atulang ang lo bo zui tura authorize ania chu wang chuan kan han soi na reng a le kha te po aizol dc kan ti khan mizoram sarkar tinen po lam polila ain tluk renga dc khan ama thuin a tiani lova sarkarin titura anti awanga thunenan pe kawanga ti mai ania adisi mal kha kan bor bun vakang ti kan hlau dewa ti chuan abul thum ni to khasoi lawila toinan alo intran na deu ber a hi chu July ni som panga sang ni le som pakwa a command air defense officer ina revenue secretary HNENA le kha aron thon atang hian ani a number hi EAC/S6219/1/7/AD ani a ta hian command air defense officer hian thil pali aron ngen ani pakana chuan a survey map aram survey map minon thon ula atia panina non encumbrance certificate ram hian buaina eng ma anei lawani ti certificate atiboka pathumna chuan no objection certificate chuchoron ngen boka palina chuan aram mantur zat heng thil te hi ron ti fel turin angena ale kha hian a subject a heading a hian land acquisition /outright purchase atini kha land acquisition ti antum kha outright purchase ti antum ti kha alang ngala chu ti dilo seng land acquisition ti hi tok maya /outright purchase hanti kher kha outright purchase le tumna omani lo chen atul nei om thop lo chuwangin atir tang hian defense ministry hian apulunga le aram chopale nei tuni na chopanei tumin ma anon la ti achiang em ni tichuan anin kara hian indon na document engemaw zat a oma soisen ani lawanga apoimo zual a relevant zual chau karon chukanga anin kar in le khathon ton na zong sunga hian Mizoram sarkar atanga outright purchase nial na outright purchase yani tur anilo kanramdan BFR nuaya emo 371 G emo ram mi zone itu kan ne kan saltel theilawang tia nial na hi chunhan pakhat na MNF sarkar huna khana omlo tlen chuak zak ani anni na tipte tangin outright purchase durin an ondora anulama lekha in thon ton na pokhan Mizoram sarkar tanga Indian Air Force nena lekha zukala pokhan a subject a hian land acquisition /outright purchase ti hi Mizoram lam sarkar point an mang ve ta zelani chuan eng ti kong main
outright purchase an diallo an pompui ti tluk ani hei hi apoi kan ti em chu ni chumin wa chuan le khalom le poimo chu September ni som ni paruk sang ni le som pakua khan ani a number F 14011/327/2019 DCA/17-18 ania hei hi senior officer in charge administration headquarter Eastern Command HNENA lekha Mizoram Sarkarin azuk thon ani a heta po hian a subjecta hian a heading a outright purchase ti hian zuk dang ve tho ani hei hi chu phat thei ani karing lo zia ka omania hei hindu chuan a copy ka kol renga heta hian enge an zuk hril Mizoram hian Defense Ministry hian enge an zuk soi pakhat na chuan joint survey kan nei to tian zuk hrila panina chuan hei a map po kan on thil tele antia pathum na chuan he ram hian nei tu chiang kwang tak clear ownership ani ni tian zuk hril boka anei tu chung sanga hian alo buai ani poin ZPM hian ti pakhat ma inrol na pakhat ma kan nei lo MNF Sarkar Khan anei tu pa hi anei tu dik takani ti hi alo zuk hril dai to kum sang ni som pakua khan tin aram ripo GPS coordinator chinfel thapani antibok tin nan encumbrance ani chu boy tu ma anei lo anzuk tibok tin no litigation antia thu boy la boy eng ma heram hian anei lo antibok cho chela ni leinem pro speaker heram hi ram ruak thale ram beren lan ani anzuk ti ni beren lan ani awangin environment clearance lak po angai lo anlo ti diam to environment clearance koi tang kan lak thin forest atangin ni thale rama chuan forest om lo thil to po om lo chu wang chuan environment clearance lak po ngai lo ti hi Sarkar Khan azuk hril ani tin heram chunga yan mi cheng tu ma lua tu anam lo wangin rehabilitation pe tur tu ba anom lo ti yan hril bok tin heram leitur chung changa hian objection aom lo antibok chu mai ni lo local community point objection an nei lo antibok a fel thua mai ni tun nuwa a visin NGO in an chuti khati kan ti thar le a chuti ni reng si ngate khati lai khan local community point objection an nei lo ti te hi an zuk soi vek thei si le tuin nge dot soi le chumen hua chuan November ni som pasari sang ni som nia letter number F 14011/327/2019 DCA/26-27 hian thon thale a heta hian joint survey nei thu anzuk hril non le a heta poi em chu state sarkarin no objection certificate po aron pe to cheu kha ti hian ziak ni no objection certificate chu tu pe nge je pm pe hi ani lo alo pe dai to ni chumin le chuan August ni som ni pali sang ni som ni pakhata lekhan zuk thon le a number F 14011/327/2019 DCA/29-35
heta anjuk ril hi chu ram nei tu tunen aman hi kan in befel vek to square feet a cheng za somriat panga turin in rem ani ti hi anjuk ril le to bokane soi fel ngai zong zong chu a fel vek ani mai aman an la dong lo ani mai midang hi in pu tur aom lo he thila hian ti chuan September ni sang ni som ni pakhata lekhan juk the thale a he here number F14011/327/2019 DCA /38 to 46 ania heta hian engen juk soi sipir ram a hian aram chin ti chian ania boundary pillar somni pakhat kan phun fel to leng pui rama po hian boundary pillar za som nga pani kan phun fel diam to ten juk ril le ni chu chau chuan ni lo visit thunei tu ten nen atang te NGO le civil society atang tin clearance lak vek ani to tiani VC atang te NGO atang te clearance lak le lak lo chung chang a hian i ve lam mi te khan soi tur an nei lo an mani hian kan la vek to hei an tian thelu ta lom mole alu ta number nen ka soi vek kha cái này mình mò cuốn nó tuổi hi ông lâu nữa rồi alo phèo lâu này cho nên thì phèo lâu này mấy này tin hay là khai hiền aram man po square feet cheng za somriat panga ni tura in biak felani ti hi an rile baka aret hi railway stele NHI DCL tena ram an lak na red ain atlom zok ani tinan juk soi moi nge ani October ni som ni panga sang ni som ni pakhata huai to lok pak dak pakhat chuan chak takin lo tiro kha thil kha ti le kha aron thel lut boka ai zol di sin hena a khang ne no chu soi lo wila July ni som sang ni som ni pathum Covid lai chau vel khania kha wang khan a khai lek ve viau ni in alanga atira akal chak vut ai khan Covid chau vel khan adile ve ni hian alanga heta le khan thelu le hian number F14011/327/2019 DCA /L&B /81 to 85 ania kan chiar nge tiang he chu ku speaker rem ti nai the proposed land has been cleared for non-encumbrance/litigation by the respective village council authorities atiani sipir chaw soilo by the respective village council authorities sipir le leng pui ti na ni chu for having clear ownership details. Further, it is to inform that all clearances from NGOs, civil societies, have obtained to avoid any problem for Ministry of Defense in the future. Ain tiboka. Kakain siya klapa ni. Chuchunya Ilaya ale khahi kan shir chuak lenga ni som tlasari sang ni som ni pathum ami ain soi chian je chu in the case of Lengpui land Mr. Ming Liana has been authorized by other landowners community as the authorized representative.
kan sarkar kalta khan roaming lian hi ram nei tu dang zong songin an ai o tu ra an ruat an authorize ani ti an lo zuk hrila lom male wherein entire tatia number soya acres of land is having clear ownership title as per the office records available and check right number atia number ada. It is incumbents free and not under any litigation. The landowners are willing to part their land for establishment of the first IAF unit in the state of Mizoram, Titen and Ziaktani. So bang chuanin achiang kuang ang renkop maya ta chuanin khatiang khopa chianga an lo ti to khachuan puro minglian a thleng khan a rightful owner ani boina nei lo an ai on authorized ani ti zong zong aman asoi ni lovin MNF sarkar khan asoi sak ani ei sarkar le khani so bangin khati khop a ani khachuan defense ministry tan chuanin har sanai ma om lo ti lo thei ani lova an ma bak chu man in hlan khani to maya he ta li system in chu tin khatin ni tiang kan ram da na ti kha om bok si lova a fel fai thu aman point biak ram thu atlom thu em kim an ti vek to awang khan an ma bak chu man in hlan chi khani to mai ni ti chuan anin hlan man talo lawa khati lai khan kan sarkar ma khan loi hlan man ni seng an ngoi mak ang an soi sel me lawang resolution yan an pulut me lawang achiang hi ten roaming lian le Henry chung chang te hi ke di soi chi pon lo an ma ni kar thil ni a ke ni soi tur po om lo chu sarkar in lo riat pui vek do in mun kan thal chuan then kha chuan an commissioner ti chin ka hau an tia an hawai ataman va thal chuan in commission tu khan ei ve ni maya chu an mani in kar thil ani kan riat pui bok lova ka chu kha khaloni ta sila khati song kha sarkar ma sa hun ani ti chuan keinin tlai kon nuwa sang ni som ni pali kum tluan khan kan thelo reng reng he ti lom ni sang ni som ni panga ni kum tira arim hi kan friani GAD a kazo ta kan fellow antia revenue a kazo ta kan fellow antisia khoya nge bo ondong le kan tia ta chuan advisor to CM.Pu silal ven chunga hian DC hian a colony ke ringa tia lovanga evente katiani avanga evena document enga mo chu aron pheita ngoro logo he tosu kantia kan solti rani chu he house ne a po hian mak kan ti thu ka soi ni kha ti zon kan han zira tuna ka soi ta ang zong kha kan thil mu chu ni ta ke nin ti thai nge mo kan nei to le he thil hi defense atana national defense atana strategic importance ania he aram man ba ka hian installation atan phaichuan ai tam hi defense ministry hian an la seng dom ni omin country a chuti khoparam ven himna na tulan ti le kan tun lai geopolitics din huna Mizoram poimo zia te kan thirin lo soi buai tangot ni lang a soi buai na chan tur point kha kan nei box si lo fel lo kha om si lo fel vek ti vek khani box ya khatianga kan lo soi buai chuan central sarkar pen min mu dan kha ram ven him na ngai poimo lo apo min ngai the ni chu wang chuanin pele top mai ro kanin tia kan pele topa chutin khatin ti po kan nei lo ziak kan nei lo wa trong ka po nang ma kan cha lo pele top mai ti chuanin chumi no lo ka chuan me ni nga sang ni sam ni panga khan India president hian poisa hi sanction tarup mai ni ti chuan me ni som panga chuan secretary land revenue ne na chuan
nilo zun ni som ni pasari chuan defense officer chuan aizol di si nena Mizoram Rural Bank aron deposit fel tu aron thil tamai ni khan aron nang tamai ni ain kara khan engma khamin kara khan kan sarkar nuwa kan sarkar le defense ministry hian indor na le kha pakhat ma kan nei lovin ka ria nei tur pom tolo tiswan ti fel sa zuin dc chuan in awum zui zel ani maya tiswan poisa po chu anon da ta der chu ani maya kha thilom je chu ani tamaya tichuan hetian ni chuan tin revenue department in outright purchase ringot chodik lowang tin list system na kaltura ni aman le mual po he preliminary notification chua nuwa chinfel chau tur ania preliminary notification po chua lovin heti thleng hian a local puito ni sia dan anga kan rural le si lo chuan dik don lo ti in prelim notification te public notice te an chua zui ta dan noya a thei chin china dan noya om theine tur khan ma an la zui ve ta ani mai ten file ni na kan hen aron thlen dan hi khatiang an ti vek nu poisa po alu vek nu a chau khan kan hen ron thlengani khamin kara khan enge om file kamu ma chuan ka thebik lo tichuan secretary hian ni som pariat thlasaria hian revenue minister nena not si ta aron ziak chawa then lai hi kan chiar chuak anga he land acquisition case hi dan pa ngai anga land acquisition process anga state sarkar in akalpui anga kalpui anilawa ten poisa po hi dc account na thun fel ani to atene kan consolidated account na yan alu loreng rengcheng khat mai dc account ani lu ni hetianga DCI zol in ramlang na turara manang kalpui vector nuwa land acquisition act anga kalpui angai le tax sia wangin ati chiani revenue secretary hian revenue department a preliminary notification chua turin min ron nor le ta chumyang chuan man mo takin me ni som panga sang ni som ni panga a chua ta he min huwa hian final notification chua le te po alangai do na emiang hian tu na proposal on submit le ta ani dan anga abul thuma thilti chia anilawa dan mga kalpui atrul wanga revenue department a local le ta angdeu anibira land value assessment ilo po preliminary notification chua nuati chau thintur ani lain hemi ma yan land value le rate hi aizol disin alo chut fel vectoni tiani tichuan hetiang angi thilom dan ani awangin achunga rotna nga athei anga dan anga kalpui mai hi atrul mail aniber maye tin minister nena secretary aron ziaka tichuan minister poin hei film khur takin engkim kanan zir chianga tuna antiang hian lo approve mai chi ni toina lange aron ti chho vele chu ni som priat nia khan kein kalodonga no number 36 tiang hian ka ziak ani he thil hi kan fiat vele aizol dc chu local kalpui zui to lo turin fiat tir ani thil om zia zo fi ani nuin a document kan kova chung document chu en ani nuwa sarkar masalam huna thui tak kalpui alo ni to ti le sumpo sanction ani to ti fiat alo ni ta mimal ram nei tu le tu in kar thil ani awangin chunga rotnang hian tuna chuan aniang anga kalpui ni mai toro se katia ei ni somni pakhat thlasari sang ni somni panga jingdar khalle mini somni pakhata kaziak ani i file tichuan CBI chungchang han soi le taila CBI chungchang hian pu na sang kan to ka thilom je chu kan sarkar atanga ni somni chungin ni somni pariat December sang ni somni pathuma general consent kan pe ani amaro chu India dan pui pathum te duan thar alo ni ta ka khan
mana general consent in pe karin thei ani tolo he dan thar nuaya hian a tharin inon ti le angai an tia kan ti le na tur po form anon thil tel thapa ti chuan danin aphut awangin zon ni som ni pasari sang ni som ni le palia khan kan chua non le ta a ta chuan ama danglam hret na awma ka a form khan on ti ani tlatawangin Section 6 of Delhi Special Police Establishment Act 1946 ahian State Sarkar nuaya na thokte chui turin State Sarkar consent lak ngayang tihi ain zia tlat awangin kaini point Mizoram chunga Central Sarkar nuaya na thokle Central Control Public Undertaking zong chu kan rem ti na lalawa direct ka an chui kan phal sakani CBI ne na hian kan Mizoram Sarkar nuaya na thokte ro chu andu tu akhatia anon chui ngot kharem kan tibik lova in section number 6 ahian alo chuang boxia Mizoram Sarkar na thok anlo in nam noi ni chuan akhan pa consent pek mai tur ani a blanket khan kan pe ve talowani chu ondan ani a ta po hianin ano ta po hian ka siak chianga chief secretary in aron ti chawa ta chuan hetiang hian not si ta closure kani. This case is likely to involve officials under the Ministry of Defense, for which only CBI has an access. Therefore, the CBI may be immediately requested to conduct investigation on a fast-track basis. Mention may be made that government of Mizoram has already given general consent to CBI to investigate officials and PSUs under central government, whereas consent has to be taken from the government against officials serving under the state government. If and when the involvement of any official under government of Mizoram is established, consent to CBI for investigation shall be given at that time. Katisa thap ani. Mizoram Sarkar nuaya na tok anlo involve ani chuan chumihuna chuan consent hi pek tur ti hi ta hian decision ka siam ngala ka ziak ngal thap ani. Ti chuanin notification ni som ni pathum February sang ni som ni paruka hian CBI nena kan thlenta ani. Tin ram acquisition chungchanga hian asei de dua khatia lamkha Central Act le Mizoram Act tin soimaila ka Sarkar khan Land Acquisition Act kha anlo siam ve engatingan lo siam ve ri ngot kha makkatia Central Acquisition Act 2013 hian State Sarkar reng hi Central Acquisition Act aya chia Acquisition Act an siam hi aoi lo reng athiang lo hulhual Central Sarkar achuan compensation pek turania anam value te thai value te ariel unat thoina solage atan ale pek zel turania nuai za kha ka compensate ni chuan solage siama nuai zadang chu Central Sarkarin ram nei tu te hum halnani chumi ang tluk chia dan fan kan du chuan kan siam thei chumi ai tha kan siam thei bok chumi ai chia kan siam thiang lo hrim chu wangin keini Sarkar ina sang ni som paruka kan lo siam ve kha an lo reve lo nge ni tilom dia hi an ding chang chi khan lo re renga ko tina paita ni kha chu wang chuan Acquisition Act chungchanga hian dan khan kan siam ve do ni chuan Central Act ai tha siam angaya a het lu tuk don chu wangin an dan an kan lo pom ve mai kan ti turania elai hian ni pom ve meng u kan tia kan ran pulu talung rol takin kan pasani kha anua engat ni kan soi boile o kati tin SIA chungchang hi kan soi le anga emi social impact assessment hi siam turani a siam lo theidan exemption awmboka section 40 a han urgency provision awmani chuta chuan kang engemo thil emergency chi frang le national security atang te khan ani chuan urgency a pomani
section 9 na hian chumi awanga exempt theina dan chu a inziak le a section 2 na hian chu ram lak tura chu district chunga mi ani chuan kha mi district a district collector kha appropriate government na puan thei ani anga inti thlapani central sarkar ani lo parliament ani lo eleng puiram sipiram te aizol district amian ni chu wang dan ni na soyang thlapin aizol dc kha appropriate government ani thei ti hi dan kha en tlang la in hial na tur om lovin karing ti chuan sarkar masa ina SIA alopek to zong zong hi hei a copy nen tai ka nei ve ka ni a cha khop mai ta hian atlang pui kan soyanga soi vek sen in lo tam thama voi za som ni lai lo petlata defense ministry no hian mun som ni pasaria sarkar na sa khan alo peto a voi som ni pasari mun som ni pasaria kainin an masop lo thei lo na wangin ram ru kan ye thale ram ani ten ti te chia wang khat lo thei lo in kan han pe ve voi khat min bei te chia maya BSF 10 border outpost an siam nan mun som thun pakhata an lo pe to boka home ministry a IAF tan po hian puk puyan lo pe to boka tin chu ba ka chuan southern campus tan te tuizem hun na mai mai tan te po POL di po tan te pon lo pe a awa in ka bel khoma za som ni ani inoi lo chuan hei hi a document ani chu bangin he na te hianin kan in le pu chiam mai zel hi chu a fu lo mang o ka ti a ti chuan in pu speaker kaini na kan han ti ve kha chu outright purchase to nilovin aram chopa fal lovin aram nei tu chu kan nireng tur ani a hoin horo se kan tia kan siam rem saka ti chuan preliminary notification chu ma hawa arer le area zong zong boundary pilam ne na lo ti fel vekha ti lo tur ania ma sen lo ti lak lo to sia dan zoma kan lan thein turin preliminary notification te ka kan chua chop ve tamai mai ani kha ka chu ti chuan public notice te po chua chho ani a khatiang khan chin fel nga piang kha kan chin fel sakta ani ber mai elai hian indem natur awamin ka felova ti chuan CBI in an chui do na khami ana kana poisa lut ho kha kan threwa kami te khan tu te na ngan pe chua ti ka fin fi ania chu ta chuan adong tu kai ni jing ai kan lo omani chuan kan bang ngamang tin mania kan in challenge to a ngamang kan ti theu khan ka ria kai ni jing ami in kai noi kan lo om chuan chu kan chan tur ani mai helaya egma chiang lo varin thua in pu ton vak vak hi athalo kai ni pon kan pom pu lo chu chu tiang chuan ni a tu kin singa collaborate chung chang ka soi to a kha po khan lo ti fel vek to a kha kha ni a kenin ti thai kan nei to lo da nangin kan an kalpui chole angai do na kan an kalpui chole nga pu speaker minon pu reng to su se kan ti tur da nangin kan kalpui do ni mai tin collaborate pe chuan thil fel lo tak po lom lo are te po na ti chiang lo wa ten khatiang outright purchase ti te po kha om lo ai chu fel taka kalpui thei mai tur ni na langa ama ro chu an lo kalpui dan ero chu aim ang tang khop mai til ti fel ngai zong zong kha no objection ti zong zong nen an ron ti ani chu wang chuan in kha kha ani maya ama ro chu to ber kan soi du chu he thil hi chak taka bozin CBI ya thlen ni ro se ti kha a resolution thu hi ni tlat maya kan thlen to miao sia thlen to nuwa thlen ro se ti kha chu a kong kau lem lo mang o eng te chu han modify de le ka an sarkar ina etiang alo thlen ni lo mom kan ti han ti te khan ni sen chuanin a tha ni mai tur ne thlen non le ro se min ti ta ni chuan tu da ngan kan thlen to sia thlen ro se ti kha chu
rem lo el khopin ka ria ole ka lo me